dari Teluk Naga, Bang Nahar naik kuda. Lu ngomong jangan banyak laga, gua cakar lu punya dada. Cakep. Kalau Bang Nahar naik kuda, beli dangdang di Ciputat. Kalau lu cakar gue punya dada, ntar gue tendang lu punya pantat. Kalau beli dangdang di Ciputat, beli buah naga di Cinere. Kalau lu mau tendang gua punya pantat, gua jaga pakai tangan kere. Masih ada lu? Nah, ayo keluarin simpenan lu. Ngapa? Apa lu kata? Nih, gua bandarnya. Coba lu lawan pantun gua. Kalau beli buah naga di Cinere, Iya. ntar gua beli pentil di Cilincing. Maksud lu? Kalau lu jaga pakai tangan kere, ntar gua sentil pakai kelingking. Bisa aja lu. Hah? Tenang, pantun sama gua masih 2 karung. Kalau beli pentil di Cilincing, ke pinggir kali nyari kelingkit. Kalau lu mau sentil pakai kelingking, kagak bakal sakit. Ayo. Bang, Ya, apa? ke pinggir kali nyari kelingkit, Ya, beli emping cuma RM1. bener. Kalau lu kepengen sakit, ntar kuping lu gua gigit.